بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لبيتي أخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاثة الأصول مفتوجة تريغا ألغن من ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ್ಮ ಮಿಗೆಂದನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಿರಿಹೆನಕ ಅಂಹೆನಕು ದಿನಗತುಮ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಮುಹಿಮ್ಮುವೆಗೆಂಬ ವಾಜಿಬುವೆಗೆಂಬ ತಿಂ ಕಮೆಗೆ ವಾಹಕ ಮುಸನ್ನಿಫ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ. ಎಗೊತುಂ ಫುರತಮ ಕಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಒಫೆದ್ದೆಯಿ ಫರಾತಕಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ರಿಸ್ಗು ದೆವ್ವನಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಬೇಕಾರು ಗೊತುಗ ದೂಕೊಲ್ಲವ್ವ ಫಣುವಾ ಕಮ ರಸೂಲಕು ರಸೂಲು ಕಮಾಗೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಫಣುವ್ವಿ ಕಮ ಮಿಕಂಕನ್ ದೆನೆಗತುಮುಗ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆ. ಎ ಫಹುಗ ಮಿರೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಮಿ ಬಲಾಲನಿ ದೇವನ ಕಂತಕ ಮುಸನ್ನಿಫ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ವಿದಾಳುವನಿ الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. بدانواني دنگتم واجبوا devana kamaki amakashorun Allahu tabaraka wa taala ruhiwadigen nuweye ekalangiya ehem farate alukan kurumuga shariku kurun nuwata baaveri kurun ei malaikate kamabiyas la malakum muqarrab uttam vegenwa malaikate kamabiyas wala nabiyyun mursal ei fonuwegenwa rasul bekale kamuga viyas. ehma mitanuga musannif rahimahullahu taala bayan kurawwa fayvani Allahu tabaraka wa taala ekalaangiyan alukan kurumuga එහෙම් ෆරාතෙ බෑවරි කුරුන් එයි එකලාගේ එක්ගොතකව්වස් රුහිවඩි නුගන්නවා කමික්කන් අල්ගොන් මෙන්නන් එගෙන් වානේ ඒ ෆරාතකි කිතම්මෙ මයි ෆරාතෙ කමවියස් අල්ලාහ් තබාරක ව තාලා උෆෙද්දිවි මඛ්ලූකාතෝගේ තෙරේ මලායිකතුන් නකි එකලාගේ නූරු උෆද්දවා ෆවාබයි hamekani man Allahan alukan ada kuruma tasbih bayan kuruma heyokan kan kurebu la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. malaikatun nabiye gotun Allah wahi kurawwa fawe Allah ge amur fulaka ebe kadu nure dene adi Allahu angava fawa gotal ebe kalon kanta kurawwan ehem wima anikka baik kahala kankan korabbumaga duniya matiga malaikatunna kankan wani hawalu kore ehen kama vias Allah alukan kurumuga shariku nukurevene em faratakaves mane ki Allahu tabaraka wa taala yang ekanye alukan hakkuwegen wa farataki ekalaange fiyawa alukan ehin ebbes faratakan ei malaikatakavyas adi rasul bekalaka kamavyas nukorvene ema alukan ehin farataka kuranya ei shirku kurun ei tauhidul uluhiyatuga shirku kurun ehin gotaka dannawa kama wani nama Allahuge ekkawantakan qabulu kurumuga alukan hamekani hagwa farataki Allah kan algon men qabul kurma fushwarane ehem faratakan algon men alukamuge evves wattare dilala fi kama waninama nuwata amurala fi kama waninam Allah alukan kura miha kues ehem farataka ves alukan koffiya ei shirk kurum ema alukamuga ehem farate baaveri kurmaki ei shirku kur ehme ekama
Allahu tabaraka wa taala rohiwodi nugannawai ema mitanuga algon menna bayan koddeva fa musannif rahimahullahu taala bayan koddeva fe wani mikamuge hurinu rakkaterika Allahu tabaraka wa taala ya shirku kurumuge hurinu rakkaterikan ege nubakan ikan algon menne gemwan befulunne duniya matige insanun qura emme bodu faafe ki kobahe sual kofiya ege jawab ki Allah sharik kuru emme bodu aniya ki kobahe sual kofiya ege jawab ki ves Allah tabaraka wa taala ya sharik kuru alukamuge evves kame ekalange fiyawa hen evves paratakan evves minwaraka ada korumaki ei emme bodu faafa ei emme bodu aniya kivegen emme bodu faafa wani emme bodu faafa wani algon men duniyaga labba fami wani Allah tabaraka wa taala ge ekkawan takan qabul kogge gotan ule ehme ege dashon algon men mi qabul korani algon men ge rabbaki hamekani Allah algon men ge ilahaki mane ki algon men alukan kuranje he hamekani farata ki man Allah ehme ehin ebbes farata kan alukamuge ebbes kame kofiya ei shiruku kurun ei emme bodu faafa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah wahi korwa fani hamakashorun Allah tabaraka wa taala shirukuge faafa nufussawai ehne kamaku ehem faafata ekalange irada korabbi alaka fussawai shiruku nufassawani ege matiga hure miha marwejje duniya matiga ves shiruku dukolla awbaave tauhiduge aqeedage ekkawanta kamuge magu ikhtiyar kofiya emihaka awba ebowe mitanuga musannif vidalave fami wani gai uttam vegemwa malaikatebbias adi fonuwigemwa rasulu be kalekama biasve ehmvima alukamaki hamekane Allah korebe kam ehmvima alukamuge ebbes wattare algon mehe farata kannu koran misalaka befulunne alukankam balala iruga alukamaki hamaikani namaz ko roda hifa zakat dinun ekanyenno uttam bomattaka kurebe emmeha kankan mi alukamuge tereng ibawade egotum balar misalaka dua kurmaki alukam algon menna dua ga mi edeni algon men beenuwa kankabe ehmvima dua ki alukamakavwa iruga Allah taala fiyawa hem farata kalgon menna kan nudenne wen misalaka rasul be kalakge gaburu kariya gossa e warihama emme man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam kamabiyas ekalek faanu ge arihum ves algon menna kankama kan nudenne wen ei ekalek faanu avahara wadatma fahuga suwarga wadatma fahuga ekalek faana ka duniya matige insana kan ebbes kamen nokoddewe ehem wima rasul be kalege kibam ves kamakan edum huddennu malaikatege kibam ves algon men dua korum huddennu ame kane dua me koranjene ei alukame alukan nokorwene Allah fiyawen farat hame egota algon bay misal ta tibefulna faseha bisneto mi bayan kollani egoto misalakan huwa kuru makives alukam alugon men Allah gandi huwa koranje Allah ge ismu fule gandi huwa korwe ekamaku ebbes makhluge gandi huwa kofiya eyanikka ves shirukuge deriya badigenna ecche gurbam ves korweni Allah hatak misalaka janawari ecche katila edeni Allah tak misalaka jinni shaytanunna ledekkumattaka nuwata esorumen russumattaka baifahara sihuru werin pandita hada amihum baifahare kala kantebe kure ei shirukoge amal ema hama ekani Allah taka kura kamegi gotuge gurban kurum besmionne inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin timan namada wanusuki adi gurban kurma
diri hurma maruum wani Allah kainatuge veri rabbash evvima mi algon men dannan jehe haqiqaten evvima miwahaka musannif rahimahullahu taala mi bayan kotte vidal wani wa dalilu qawluhu taala ekamuge dalila ki konkamege dalile ei alokamuga Allah taala ya ibbes farate baaver koggen nuwane kan ekamaki Allah tabaraka wa taala lobodi gannawa kame nuunkan ege dalila ki vidal wani wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada suratul jin ge ashar wanay hamakashorum miskitta wani Allah ge kolta etanuga Allah ekuga ehem farataka nudannawash eme dua korma ki alukame ema alukan nukurashe nudannawash mane ki emagon ekan korma ki ei shiruku korun ekan koggennuwan ema rasul bekalum fonubi foi baba lebbi konkama kattaka shirukum mistakun duruko ekkawanta kamuga agidaga mihun hifattagen tibuma Allah ge rahmatun algon men divehin naki nisbatun war nasibu wari bai kaniga washage miyo gaum takuga shirukuge bodati adda tan hedi pohuri ibefun ege wada gannawan bai befulun dolum feni wada gam fe suradan budan alukan qur'an nuwata hinduunge nuwata buddhistunge fallitaka jehigen nuwata kaarige bohure miskite e miskit takuga hinga kantat tabbes fallitahuga hinga kankama bai fahara ma bodu tafaten nuhure shirkuge kankange bahinga algonna ifaharega lala fenunu manzara ki Sri Lanka ya kurida turegga kommes darbar me hone darbar ke miskituge godi terega e onnani kommes wali veriyege gabure wali veriye kolda eta kaarige e gaburu kaariga diyannaga e muslimun etana me annan diyannagagen dua kuramun tiriwamun as e gabura sajide kura ema mives muslimunge terega mihun ule goy ema warak gina miskit takuge goti terega wa gota gaburu hadafe bohure wali veringe kibai barakan hodu mattaka befulunne wali verin hagige wali verin naki Allah tabaraka wa taala kuttam vehe amalu ko taqwa veringe gotuga solihunge gotuga duniyage ulefati be mi emi hun neti diyuma fahuga emihun evani Allah tabaraka wa taala ge aduratun rakkaterikama salamata beenun jeifa den ifarat kihinetto ehem bayakan ehiteri kame for kodde ve emvima algon menves divehinge tarihuge terega kommes waraka pahata jehila iruga algon menge terega ves mikala bain amalda kommes warakan ebuhuri naduru bunegen naduru fuddanda rarran huri odi bissalanda anje rarra algon menge terem bay mihun gabulu kogge kan koramundiya bay rarra suge veli kudakudinna kaande e barakaatattaka ekala visnun gengulun adiyada daandem ves bay rarra suga kuriga tilafatuge ekkola donkiyo gandu dafa anekkola hujja laagen kiragen sodaga kurang katta nuwata tilafen eluwan jaha pahuri kada adives bayra bhuri ame gota bike pudinna evvara kandi alagen kirafa e kandi gurubanko nuwata sodaga kon hadafa e bahuri gaburu taka bike gaburu taka naduru bune naduru fuddumattaka ma duruduru hisabu mihun asgen e gaburuge wali veriyage kibain kankaman edifa ebahu
eba mi ma duru maaziyek ga nun algon menge terega wes kommes waraka kankan huri goten ehenname sallallahu ge rahmata akuga mi honnan ha dini heo helun teri kamuge tereen mifada shirukuge bidui amal takon adi dina dekolu agida fushwara afane waragina kankamu allah ge rahmatun algon men mihar mewani ara bodutanu salam bedurwe huri zamanuga engiwada gannawane bay radrashuga huri leggi mahana e kommes mihegge bole nuwata fai leggima etanuga walukonefa didadandi jahafa nadur fudide tanakan etam vefe honna ei muslimegge bolekkame kafarege bolekkame nuwata kihinevwa kamekkame snehege den didadandi en honnani mihun etanan asa nadur fuddan ema mikahala bay kahala kankan algon menge maalega ves medu ziyara tuge vesama mikahala kandattage ankole koriga hingafawa kaba umrun duaswi befulunna tarihuge fatfuta kon ekan kamman hekide kommekas algon men visnamvi kamaki alukamaki allah tabaraka wa taala ya kuranje kame dua kurmaki algon men ehem fara medueriko kuranje kamen duniya matiga makka ge kafarun visni gotan algon men visnagen nuwa emihum bunani timannamen kahala faafa verin kubverin kinen he siidalan nahan allah dannawan kere ehem wima timanname medueri kurani man mihum lat manat uzza e duniyega diri ulefa tibi man mihunge suraga ada fahuri budu beenun kuran ehem wima e farata medueri kore timanname mi dannawani ehem wima e kankan ei kamu nuda kamekka algor menna kirtu qur'anun nama nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fulu takon ebenge rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi irshad fulu takon ve algor menna ekam marana galan egende emvima mi mitanuga dalile ge gotuga mi genes debbi dalilum ves algor menne egendani mi algor men shirku kurmaki koggen waane kamen nonka ei nurakka teri kamekka kirtu qur'anuge hen tanegga suratu zumaruge havana ayatuga man allah wahi korwa fani in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum yabamihum kufru wa nama hamak dannashi hamakashon allah taala yi yabamihum ge kandat takamedu fudi wodigen waida ekalaangiyen evves ecche univege maduwege nudan wala yarda li ibadihi al kufr Allah tabaraka wa taala ekalaange alutakunna kufura ruhiwadi nugannawat wa in tashkuru yardah lakum yabamihum shukuru weriwanama ekalaange yabamihum nattaka ruhiwadi gannawai ehem weme ekalaange ek gotakavves ruhiwadi gannawa kamen non shirukuge amal takiye ehen tanegga man Allah wahi kurabba fa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah mi ayataki shirukuge halatu mistakun durkuru mattaka irshad bafawa ayate mushikunna ebamuna hangurama kurashe wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun fitna innonnande mitanuga fitnaage maaniyaki muradaki shiruku Allah tabaraka wa taala ya shariku kurmabboren bodu fitunai bodu jarimai bodu faafai bodu aniyai duniya matiga nonnan ehvima e fitunai e nurakkalun salam bande kafirun hagurama kuran waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah din ekkon Allah bande mane ki Allah ekani alukam kurevende hemviva mi ayatu gaves shiruku ge horun rakka teri kama ekama algon men dekolu wanje waru ebenge kirtu qur'anu ge hen tanegga suratul maida ge haddiha devana ayatu ga man Allah wahi kurabba fani innahu man yushriku billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah shiruku qur'ami
man Allah shirku kura miha hamakashwarun Allah taala enage macca suwaruge haram kurave em shirku kura miha ge macca man Allah suwaruge haram kurave ena hitavve sarwage nuwane suwaruge wannaka wa ma'wahun nar ena iburi daang tanaki narakai wa ma lidh-dhalimina min ansar aniya verinna manaki faafa veri uredunu emihunna e aniya verinna e faafa verinna madad dene faratennuwe ehi teri kame for ko dene faratennu hame gota man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulegga vesmi annani man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah man Allah baddaluwa miha e manaki qiyamat duwa man Allah baddaluwa miha ena shiruku nukon horejjeyya ena suwarga wannan wa man laqiyahu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar emiha man Allah baddaluwa hiduga shiruku kokgen horejjeyya emiha wannani narakesh beful nehem wema musannif algon men nami bayan ko devi devana kanta kives algon men denegatum param muhimmo kame den timmana kanta vidalwani as-salisatu timmana kamaki annaman ata ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab al-qarib timmana masaliya kinwata timmana kamaki ehen ibaratakum bunanama al-wala wal bara lobiuma ruliyam kaaku dekekan lobiwambi kaaku dekekan ruliyannambi ema timmana kantakuge wahakaga mi vidalwani annaman ata ar-rasula hamakashwarun rasula sallallahu alaihi wasallam ya kiyaman tervi miha wa wahhada Allah tabaraka wa taala ekkawanta kuri miha mane ki e aqida qabul kura miha Allah taala fiyawa ehen rabba ko nuweye ehen ilaha ko nuwe ekan qabul kura miha la yajuzu lahu ena yakan hudday nune konkamen hudde nuni muwalatu man hadda Allah wa rasulahu Allah ikalange rasula sallallahu alaihi wasallam ya dekolwa miha ya yakkambe Allah ikalange rasula sallallahu alaihi wasallam ya dekolwa miha ya yakkambe bun rasula ya tabawa mihaka Allah ge ekkawantakan qabul kura mihaka mudde nune walau kana aqrab qarib e warihame emihaki enage emme timage mihaka mabiyas ehem veema mihegge emme timage mihun nati veni kombay darin mambafa warihame emme timage mihun nabiyas e mihaki Allah ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam deke ruliyara e farata dekoluwe e farata dekolam maseke kura dushmanunge gotuga e farata bala mihe kama bani nama e farata ka gakka babbagen nuwane ei huddakame nune ema mi nukutaki astuga miyammi yani al wala wal bara gakkam bepuma duruwe gatu emvima algon men na Allah tabaraka wa taala angama fawani imanu ge ahulu werinna ekkon uluma emihunna ge akkam bepuma emihun deke lobiyuma hituge lobi emihunna ekkon otuma ama egota Allahan dekolo wa mihun Allah ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam ge dushmanu emihunna algon men duruwegen tibuma ballawa Al-Imran suratuge sateka asharavana ayatuga nang Allah vai Quran ya ayyuhalladhina amanu e iman vejje mistakun ei algon menne ewaki ehem bayennun e imanu ga huluveri iman kamuge ahulveri huri hamme la tattakhidu bitanatan min dunikum tiyaba mihun emme gang ekwerin ge gotuga tiyaba mihun no mihun nunagash mane ki imanu ge ahulveri no mihun
timamenge emme gaan mihunge gotuga nuhadash la ya'lunakum khabala eba mihun fasada kurumaka farwa kudennu quran kombe dushmanun kafarun ema emihun ekwerenge gotuga hadafiya kommes da irakon onnani bondiye difa ngota geldume fora hame gota suratul maida ge ansas ibana ayatuga bang allah wahi korabani ya ayyuhalladhina amanu anika salgol menne kalage mukhatab korabani e imam veje mista kunne la tattakhizul yahuda wan nasara awliya tebami hun yahudinna nasara ekwerenge gotuga nuhadash ba'dhum awliya ba'd ebami hun ei ebbek wanebbekan ekwerin al kufru millatun wahida kufraki ei edine yahudinna nasara annaki ei ebami hun ebbek wanebbekan ekwerin waman yatawallahum minkum tebami hun ge teren ebami hunna egakkan ufadda mihun edobiwa mihun fa innahu minhum fahe emihaku wani emihun ge teren e kafarun ge teren ne wani inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin amakashurun allah taala aniya verwi bayakak edumagen mudakkam ehen tanegga suratul maida ge 570 ayatuga allah ay korani ya ayyuhalladhina amanu anikas ama algon menne imam veje mista kunne la tattakhizul ladina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum tiyaba mihunge kurin ahulu kitabinge tere mihun eba mihun tiyaba mihunge dinaki kule maja kura ecche gotuga ada fawami aneke ahulu kitabi ebegi macca febba wale bunum ahlu kitabin ki kombe yahudinna nasara emihum wani dinaki uliwareki gotuga maja sakarate gotuga hadafe ehmima eba mihun naki tiyaba mihunge ekwerin kamuga nuhadash la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya adi hame gota kafar em ekahal ahlu kitabinna konkala ahlu kitabinne deenaki kulivare gota maja ko jessun kon ehen ule ecche gotan hadagen tibi ahlu kitabinna kafarun tiyabami hun emme gang ekweringe gotuga no hadashe wattaqullaha tiyabamin allah birwetwashe in kuntum mu'minin tiyabami hun naki mu'minun kam banina nihar mi zamana kan as nikahala ayetta bay mihun aduwaha ka beenumennu yahudinna nasaranna gulun nubabba hure bay kahala muamalat algon menna kurun huddawa biafarige muamalat ta kurven misala kan ibbe ko anibbe ka tafate ke muamalat ta kurven lendenuge muamalat ta kurve rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanu gaves dunyavi muamalat ta kuran ekamakum hituge loebbe kafaruna kasenu deve hituge lobi denje heni kombeka hituge lobi onnen jeni muslimunna ekad embima bay be folom mi ayatta nagam beenumbe kiyawade mugarrar takumbes aduha ka beenumennom mi ayattake mige sabo bay mi hunna visnifa hunnani mi masalata fituna ufede ayattake gotu kihinetto allah tabarak wa taala bawa lebbi ayataka dimayan ehen nisbek kurbe ekamako bay mi hunge visnom mi zamanuga hurigommi ehema yahudinna dervedane ti nasaranna dervedane tiwe ekahala wahaka bay faran eba mi hundak ennam wes allah tabarak wa taala qiyamata hamiya demigen daane mu'jizateki gotuga bawa lebbi kirtu qur'anuga mi wani algon menge hituge dobi emme gang ekweringe gotuga kafarunna ahul kitabin nuhada ege badaluga kombayen hadan mu'minun muslimun imanuga ahul verin hadan angawa adive sehen tanigga man allah wahi qurba fawani ya ayyuhalladhina amanu ay imam bejmi istakunne la tattakhizu
tebamihun nunagase nuhadase abaakum tebamihunge bafan wa ikhwanakum tebamihunge ahum awliya ekuweringe gotuga inistahabbul kufra ala al iman iman kama poren emihun kochakan iskandi fiya kufuran iskandi fiya wa man yatawallahum minkum fa ulaika humud zalimun ebamihunna e lobe gaakam bavva fi ebamihunna ki aniya vere pefulunne mihem mikan otima algon men mikama parabor samalu kandenje na musannif rahimahullahu taala timwana kamike gotuga bayan kurawwa famibani algon men nan hudda vegennen nuveye allah ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam ya dushmanwa mihunna meduga gaakam bekum e warihame kitamme gaamihakas emihaka meduga gaakam nubeve dalileke gotuga gennawa famiwani suratul mujadala ge 22 wana ayat nang allah wahi qur'ani la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Ni ayatuga Allah bayan kurabba fmani la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah iman wa akhiratan iman wa bayaku alek fanak peniwade nugannawaniye yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu Allah ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam adawat teriwa bayaka lobi kurani konne ehma iman ba mihako akhira qabul qura mihako Allah ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam yang adawat teriwa mihaka lobi watiye kalek fana peniwada nugandwane walau kanu abaahum warihama eba mihunge bafan kamuga vi namwes aw abnaahum nuwata emihunge darin kamuga vi namwes aw ikhwanahum nuwata emihunge ahun kamuga vi namwes aw ashiratahum nuwata emihunge aila mihun kamuga vi namwes ulaika kataba fi qulubihimul iman Allah tabaraka wa taala emihunge hituga evani iman kalliyubba fe wa ayyadahum bi ruhin minhu adi eba mihunna evani taidu kurabba fe wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah ge hadratu Allah tabaraka wa taala jibril al amin medveri kurabba ruhul qudus medveri kurabba mu'minun nakadakama warugadakan debba natija ge gotun ekalaga wahi kurabbani kon kamege natija gotun iman be rangalo gotu ekama ko emihun dushmanun Allah ekalaga rasula sallallahu alaihi wasallam dushman wejjaya aida mihe bies emihun na ge akkamen nobava natija gotun yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar etanuge dashon artan hinga honna suwaruge takan ebamihun Allah waddawanete khalidina fiha ebamihun etanuga daimat demitibene radiyallahu anhum ade hisabun nimuniyenno ebamihun na meduga ebamihun beri rabbu Allah tabaraka wa taala ruhiyodi gannawane waradu anhu adi ebe ekalum veswani ekalange ameduga ruhigenne ulaika hizbullahi eye Allah tabaraka wa taala ge jamaata ki ala inna hizballahi humul muflihun dannashe amakasharun Allah ge jamaate eye kamyab wane mi hunnaki emvima mi musannif rahimahullahu taala bayan kodden pam beenum vitin muhimmutin nukuta etin nukuta ge fahu nukuta akam miwi algon menge hituge lobi onnam vi mu'minun nakama adi Allah ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam ya dushman wejjaya evarihame kitame gang ekuwariyakama vis kitame ga timage mihekama vies emihaka algon mennaka golumen nonnane emburi tawbawe rangalo magan emiha elijjawma daande ennames duniyavi usulun kuranjehe muamalate fahariga kuranjehi daane kafarun naves kura muamalatakin hure maamba fanna ki kafarun kama bias maamba fanna baati be kura muamalatakin hure enname situge lobi emihaka medugai nonna Allah tabaraka wa taala algon menna heo visnun debba
ekalaange dimmatiga sabitukan devvash misaba miriya kurkollana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.